Kanitang 17 ning Mayo, metong 1550, dinatang laketi wawa o gwagwa, ding misyonerong paring Agustino, 60 mabanwa ing pilatan, inyan din tangya imadyalan keting bansa. Rimparing Agustino ame destino keti, ilapindi, Padre Juan de Zabala, ami talagang anting resident priest, ampo Padre Bernardino de Quevedo, anting prior ning bayong talakad a kumbento ning Guagua. Ing meging patulunan ning bayong talakad a pisamban kanita, yapin ing La Natividad de la Nuestra Señora, kabang ing mi talagang patulunan ning kabalenan, yapin ing Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion. Akikilananam ng opisyal a patulunan ning parokya hanggang nangening kasalukuyan. Ing dogma ning Inmaculada Concepcion, pinroklamanem Papa Pio Kalabing nga 2, kanitang banwang metong 1854. Iting dogma dikil king Juan a Birhen masala ng papasyag king Maria kiklineng Santa Ana ayinduna na alang bakas musing o miriktan man king manang kasalanan, alang-alang king merituning kayang anak ing ginutamong Hesukristo. Iting dogma dikil king Juan a Birhen, iya ing kikilalanan at meging malapupuring patulunan ning balen Guagua. Kilub ning makabang panahon, ing Diyos ene pepaboren ing kayang kawan kati balen Guagua. Para tiyang paparalang pastul, ban kanita ing kayang kawan, mikat mo niya king grasya. Kilalanan tala, ding meging pastul, ding meging kura paroko king parokya ng ima. Pegmula ng Padre Juan de Zabala, amting resident priest. Padre Bernardino de Quevedo, ing prior ning kumbento at ing mumunang kura paroko. Ding meging katukina, wapindi, Padre Gutierrez, Padre Serrano, Padre Contreras, Padre Valderrama, Padre Jose Duque, Padre Manuel Carrillo, Padre Antonio Bravo, Padre Paulino Fernandez, Padre Nicanor Banzali, Padre Osmundo Aguilar, Padre Pedro Puno, Monseñor Jose de la Cruz, Padre Melchor Garcia, Padre Gregorio Torres, Monseñor Aquilino Ordóñez, Padre Joel Tubing, Monseñor Antonio M. Bustos, Monseñor Zenobio M. Lumano, Padre Lorenzo A. Sarmiento, Padre Adrian P. Paule, at nganing kasalukuyan Padre Arnolfo Magdaleno F. Serrano. Tunepin ing parokya, meging mabunga ing mitanam ang kasalpantayanan, uling atin niyang 13 sakop a kapilya. Tunepin ing kabanalan, sa slagya karing memalen ning Guagua, uling ding barangay a makasakop kaniti. Mi palagyula karing patulunan ding kapilyang makapadurot kaniti. Deti ring kapilyang bibilog king parokya ning Guagua. Ing kapilya ng Santa Filomena, San Rafael, San Nicolas, San Roque, San Matias, San Pedro, Santo Cristo, Santo Niño, ing Barrio Bangkal, ing patulunana, ing milagrosang Nuestra Señora de la Soterania, kambening Barrio Bangkal, ni tarakadyamurin ing metong akapilya king danuman, at mayaw sa iting Sitio Fatima, ing patulunanda, ing Nuestra Señora del Santísimo Rosario ning Fatima. Makanyan mo naman, metong pang sitio ing makasakop king Barrio San Pedro, at iti atin niyang sariling kapilya, iyapin ing Sitio Divine Mercy. Ing katlong sitio, iyapin ing LM Self-Division, at ing kapilyada,
May talagaya lalam ning pamanantabi ning banal na pamilya ang makasakop king baryo Santa Filomena. Ing sentro alayang kapilya, huling ing parokya iya na ing makalugal kaniti. Kapot kikilalanan dang patronan ding talasal pantaya king baryo Plaza Burgos i Santo Tomas de Villanueva. Tunepin malalam na inyamot ning parokya. Tuneya mi pagkalam magbungang kasalpantayanan. Apat adalan at lumpulot anam abanwang grasya. Maging matibeya uli ning maragul ng pakalulo ning Diyos. Ampo ing pamanantabe ng Ima. Parokya mi pagkalaman. Kilom ning maigit ng 4 siglo. Lalo yang biyayan, pakamalan, ampong pagmasabalan. Nuwan niya ing parokya ng Ima. Miti puntamo kaniting solemnidad ning pamaytas na banwa ning Ginoo. Kapigaganakan king kapataralan at 26 na banwang anibersaryo ning pangatatag ning Parokya de la Inmaculada Concepcion de Guagua. Kaniting aldo, miti puntamo antimong metong abalayaning Dios ket Guagua. Ban pasalamat king mayupayang Dios, king kalam ning kasalpantayanan, adinatang king lugal tamo, migit ng 4 aralan at 26 na banwana ing milabas. Ipanalangin tamo kaniting kapag masusyan, ding sablang minunang mengambul, tinanam at pepamunga king kasalpantayanan tamo, lalo na ring misyonero, pari, madre, relyoso at laiko, amegobra para king pangalaganap ning mayap pabalita. Adwan tamo king Diyos ing at tabayana nakatamo pa, bana pasyag tamo ing lugod, anpon pakalulo na karing daratang pangbanwa at karing totoking dayi. Kalupa ning Nuana Virgen Maria, ami pasyag king kayang magnificat, ipasyag tamo muna man ing kaya katamong dalit a kapasalamatan king Diyos. Ing manimuna king kakatamong kapag masusyan, ing kakatamong kura paroko, Reverendo Padre Arnolfo Magdaleno F. Serrano.
Ing lagyo ning ipa, ang poning anak, ang poning banal na espiritu, Amen. ing grasya ni ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing pamakyaw ning banal na espiritu, mantabeya, kaya kaingan, At kaya kaan timuri, maya pagat panapon po, maya pagat panapon po. at miras na po kay adiwan na namang antas ning kaya katang kapag masusyan, pag masusyan tangin ing pamaitas na banwa ning apong Ginoo, at the same time siyempre po double celebration ing 436 founding anniversary ning kaya katang parokya. At bang kanta bebe tayong matampang nga pagmasusyan ting banal na Eucharistia, amin ang talapat pagkalungkutan ding kasalanan tamo, at manyad pantawad at pakadulo king apong Ginoo. Ginong Yesus, mabibiyay kang ini, king ligay ng ipa, at karin manalangin ka para kaya kami. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu, Yesu Kristo, kapamilatanan ng Espiritu, kaya bera ka manggaman, king kapupusan ng panahon. Kristo pakalulo. Kristo pakalulu, Ginong Yesus, sutuburan mo kami, king yatu, ban mo niya patutuke ka, at isundu, ing obra mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu, Ing Diyos, sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katamongan sana, king bie alangangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
paming at banwa. Din kaisipan mimisad jala para king panyatang ning kekang kayarian. Inyang dela may Kristo, king eraya bot din kekeng panimanban. Ban kanita pagdulapan miya king kayang ligaya. Manano na sana nga tokyan miya nung nuyameni muna. At atoklasan ming kekeng kapanaligan, king kayang ligaya. Uling ginuya, manggaman king alangangga. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. King minuna kong librong sinulat ko, o Teofilo, selese ko, ing sablang depat na, ampoing tiro ng Jesus, ibat king kamumulan. Angga king Aldo, amitas ya banwa. Bayo ya mitas banwa, milakwan niyang panabilin, king kapamilataning Espiritu Santo, karing taong pinili ng antimong keyang apostol. Kilob daring 40 Aldo, kaybat ning kamatayan na, maralas yang pepakit karela, king miyayaliwang paralan. Ay karaniwan, antimong patutu, king ya, mabyeya. Ikit de, at akasabi na la, tukol king karelyan ning Diyos, at inyang makatipon la, nga nang minye panabilin karela. E kayo mama ko Jerusalem, nune panayan niye ka rin, ing kalam apay nga ko ningigpa, asabi ko na kayo. Meminyag yahiwan, king kapamila taning danum, dapot, ikayo, ebi ng lambat, ibat king aldoiti, mga binyag kayo, king Espiritu Santo. Kaya bere Jesus kanitang mitipon la, ding apostol, at kitang dakeya, Gino, ibalik mo na kanyan king Israeling kareryan, peki ibat ng Jesus karela, ing kayapayan ningigpaku, ya ing mitutuldo karing panawon at karing ngaldo, at mga pahintulid kaya kayo, ing pakibalwan pa, nung kapilan ladatang, dapot, mikatmuan kayong upaya, potang datang neke kayo, ing Espiritu Santo. At kayo ring maging saksiku, king Jerusalem, king kabilugan a Judea, at Samaria, at tanggana king karing sikoti ning yatu. Kaibat na nga sabi iti, mitas ya banwa, kabang makalawe lakeya, at ing biga, pimpanan ne, king panimanmanda. Makalawe la pa banwa, kabang paitasya, inyang biglalang linto king harapanda, ring adwang kataong makayamalan maputi, lalaking tao Galilea. Ngara, karela, bakit pakatalakad kayo keti, at makatalanga banwa? I Jesus sa ikit yung mitas banwa king harapan yu, datang yang pasibayo, nung makanano yung ikit mitas banwa. Amano ning Gino. Papanikya ing Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak at tsyuk ding trumpeta. Papaniking Diyos king trono na, busal ding masayang kulisak at tiyub ding trumpeta. Ikong sablang tao, makpak kayo king mitmong tula king Diyos. Kulisak kayo,
uling ing ginong kakatas-katasan, sukat yang pitakutan, king mabilo gayatu, ya ing ngaring sakdal degulan. Papanik ya ing Diyos king trono na, busal ning masayang pulisak at tiyuk ding trumpeta. Magkanta kayong kapuryan king Diyos, dalitanan niyang kapuryan ing ngari. Uling ing Diyos, ya ing ngari, ning mabilog gayatu. Kaya dalit kayong kapuryan, magarya ing Diyos karing sablang bansa, makaluklok ya, king sagradong trono na. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao Epeso. Adwan ko king Diyos ning ginutamong Yesu Kristo, ing marangalaig pa, king ipagkalubne sa ke kayo, ing espiritong babi kabyasnan ke kayo, at pakilala king Diyos, bang lubusyeng abalo. Ipanalangin ko king aslaganan nala, sana ning Diyos, ding ke kayong kaisipan, bang abaluyo ing kapanayan ake kayong keyawos nung nuan ti karakal at degulan ing pengako ng biye karing banal at ingalanganggan ng kayupayan ke katang manalig keyo. Ing kayupayan ay ti, ya naman ing pepasubling miye, kang Kristo at miluklok keyo king banwa, king danewanan ng Diyos. Inya at yulalam ng kayupayan Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayupayan at pamamuntukan. May gityang upaya ing lagyuna, karing sablang lagyu, emu king panawon ay ti, nune king payintungol man. Pepailalam nin Diyos, king kayupayan ng Kristo, ing sablang bagi at siya ing bilili ng pekabuntok ning iglesia. Ating iglesia, yaing katawan ng Kristo, yaing kasasakdalan na nitang misakdal king sablang bagi nuka rin paman. Amano ning Ginoo. kayo, at ituruya ka rin sablang tao, ingka kong ebanghelyo. Kaya beyo ko kapilanman,
anggaman king kapupusaning panawon. Inginu mantabeya kekayo. At kaya kaan timurin, Pamipasyag king maya pabalita agpangkang San Mateo. igaya kaya kao Ginoo. Ding labing metong ayalagad, mintano king Galilea. Ketang bundok-bundukan ka rin, anong no karino pepuntalan Jesus para makikit kaya. Panakit da kang Jesus, siniglod laking arapana, bistaman ding aliwa, atin lapang kapikakunwan. Lepita nung Jesus at nga nang migsalita karela, ing sablang kayo payan ka rin banwa, at ketiking yato miyabye kanako. Munta kayo ulinita, karing sablang bansa, at gawan nyo lang alagad ko. Binyagan nyo la kilagyo ning ipa, at ning anak, at ning banal ay espiritu, at ituruyo lang tupad, king sablang inutos ko kay kayo. Tandanan niyo, kaya beyo ko kapilanman, wa anggaman king kapupusan ning panahon. Kaluguran kong kapatading maya pabalita ning kay katamong kaligtasan. Kapurian kaya kao Kristo. Maya pasisirim, kaya na po. Happy Fiesta ning pamaytas ta banwa ning apong Ginoo. Ano kan gawan tamo? Biba mitas banwa nga ta. Ano manong manong ya kay bat po na siyempre happy anniversary kay katamo 436 year ning pangatatag ning kay katamong parokya. At siyempre, makatagon mo naman po ngayon, triple celebration, ing mahindakla ring bayong may pili at mita talaga para isunduing misyon kay kakatang parokya nung may ka 436 years ta na urene isadsade for another 436 years ne another 436 years. At deni pong PPC, PFC, ring CPC, ring mandated organizations. Ne? Ay, ding Paris Ministries. Ne? O rin pong mandated organizations sa matin lang kanya-kanyang induction. Ne? Ding halwa may induct na la. Ne? Patiking Foundation, abeya. Ne? Kay, nya bilang panimula, siyempre, direkta pang palakpakan tala pa rin kaya katamong. Habang nalawenda kayo, mahilig ko palaging color coding. Bukas kasi uling sa lubungan niya po yung Cardinal David, burira makapilipinyana. Pero itamong ini, puro white. Siguro, uling yan yung kulay ng celebration, karing piyesta, tamo. Pero, eko ba nang panandaman nyo kanyan, ika yung nung first time yung pa mong miyabe karing officers, nung kakarag ko ba salo, tatakot ko ba, may kailangan ko ba, o may kasaydo ka pang tekisabyan. Kasi po, may itong pagkasakitan ni King Pari po, tang lumapit kaming pakisabihan ng metong nga tao para agkatan niyang
at katanyang makyabe keng council, o kaya makyabe keng metong ministry, kaya po mas marakal rin tatanggi. Ketang misan, ing metong nga pare, pekisabihan ing metong, brother nga na, makyabe ka kaya kaming PPC, nga na. O neng, siyempre po, nanan palagi rin pakibat de talalapitan. Ay, among, pasensya na kayo po. Nga na, asa ako pong dakalapag kabalahan. Kaya ba't dakala ko po probleman, kayong pamilya ko. Asa na pong katasing stress level ko. Nga na, kayong harapan ko ngayon. Nga na. Ay, brother nga nin pare. Kami gagana ka nga na, pachemek yabe ka kayong PPC, lala po tang mag-meeting. Pipitsugin na rin, kaya kang stress na rin nga na. Bala bakasyon lamong. Anyway po na, po ta mga takutan na rin ba yun na mabayating go brother rin kayong council. Adi po. Nya masanting po yung aldo ngayon ni makatago niya king piyesta ng pamaytas na banwa ng apong Ginoo. Bala mo yung pamaytas na banwa ng apong Ginoo. Yang mami kaya katamong aliwang perspektibo, anggulo, kaniting tatangwanan tamo, kaniting luluban tamo. Ing pamaytas na ba nun ng apong Ginoo? Timpong meto ngayon na, kaya ba da sinimbang makanya na piyesta ng pamaytas na ba nun ng apong Ginoo? Kitnane ning pari, ngayon na sinimbakag, bless you, nga na, nanamong pulot mo, nanamong ikit mo, king pesta ning pamaytas na ning apong Ginoo, nga na. At may kibat sa puitang anak, nga na, hamo nga na, ing apong Ginoo, yang ikit ko, nga na, likwa na yung obra na, nga na, likwa na yung obra na, kareng nga liwang tao, man may miling supervisor. Kaya ba't asahan na, mayari yung proyekto. At nung lawan niya naman po, yung pamaytas na ba nun nga pong ginamigtas niya, ala naman pinabilin. Ala naman, natasan, at saka rin, kabud niya may tas banwa. Pero para kaya katamo po, lalwen tayong kabaldugan ng pamaytas na banwa. Do itang eksena bala mo malungkot, malumbe, walang lalakwan, walang alagad na. Pero ing pamaytas na banwa, man ganap pamamun ni nga pong Ginoo. Ing pamaytas na banwa ni nga pong Ginoo, ganap pamikawani kareng kalugurana. At kareng kaluguran ng tao, ketiking yato. Nune iting meging dalan, ning malimit ing presensya na king metong nga lugar. Nung anyang manaral niya po, nung nukarin niya mo. Nung Galilea ya mo. Nung Nazaret siya mo. Pero king pamaytas na banwa, ngayon pwede yung atyu nukarin man. At iti kapamilatan ding alagad na, at kapamilatan tamong bayong alagad na. Kapamilatan tamo, manatiling presensya ng apong Ginoo. Itang miyatasan, itang mitutukan, itang mipanibalan, pigkatiwala na, bang isundo ing misyon na. Bang manatili susulong ing gewana. At yung pimpong meto pang kwento ating metong tatang yang gawa-gawang kapilya kay metong lugar. Aning matuanay ni itang apo na misan akot nanay ning lolo nang ini nga na lolo nga na gagan may peng bisitas matuwa na kayo po tayo manayari. At may kapisip-isip ya po itang tatang, itang matuwa. At minsan, nung nukaran makabit ang gamit ng pipagoburan, nung nukaran tang gamit,
Ning martilyo na ampong na naman, binye na kay nga po na. Apo, nga na, kay manayaring bisitas. Ikang manyundukan yan. Nga na. Ika nang bala ka niyan. Isang dume. Potang maragul na ka, isang dume sana. Nabalan po, makanyan king hapong Ginoo kaya katamong yan. Ing pamaitas na banwa, pamipasa kanitang misyon, pamipasa kanitang obligasyon, kaya katamo at yung ini kayo. Bala mo makatakot, bala mo ang kasakit. Pero ito pong second reading tama sa mga kasanting. Ing kanong Ginoo, kapamila tayong Banal Espiritu, pagkalubanong mihaliwang regalo, ding pigkatiwala na. Pagkaluban na lang mihaliwang regalo. Yung ating mihaliwang regalo, ating regalong manaral, ating aliwang propeta, mga yan. At kilub na po ning pisamban, makanyan tamo. Tamo sa Solwan, pupusanan itandili, ing sablang obra, ni nga pong Ginoo. Makatakot po tang isipan tamang bala mo, kay katangan ng obra Kita pong mga 2006 yata, niya pong makadistino ko dila-dila. In-house na ako nga po siya over the phone. Phone. At nga nang sinabi ka na ako, Among, balo mo naman, nga na, i-among bobet, bishop na ngini, nga na. At na pwedeng i-handling family and life. Isip ko ang pong pengadi ko nga na, ikang palit kayo. Ikang palit king family and life. At baloy po, meg-nervyos ko. May takutang ko. Anyang maordinang kong pari, meg-nervyos. Pero anyang sabi na nga po siya ito, palitang kay Apong Bobet bilang director ng family and life, may nga takutang ko. Bakit? Matas ko po lawe kang Bishop Bobet kaya kasing banal. Sabi ko, pinobispuin niya. Ako, artistahin ko kanito kaya pareho level. Kaya ba't balo ko po rin nga na? Inglawe ko rin ang core group na mangatas lang tao. O ako, diyang matas ko, mababa ko klase. Mababa ko klase. O hila, mangatas lang tao rin nga. Nyapin po, bala mo, Mikelangang ko, mitakutang ko. At the same time, nano kayong obra na ng family and life, ini nga. Naning gawang ko kining kaya ngayon nga. Ang kaya po, miyabe ko kayong kareng conference mi kayong family and life, then directors. Kabay-baybang ko, bagito ko. Ating meto nga pare from Pangasinan. Abe miya kayong seminar. Kaya ba't may mag-seminar, may orient nga na. 10 years na ako nga na sa pagiging director ng family and life. Ngayon ko palang naintindihan ang aking papel. Nga na. 10 years na no. O ako, first year ko pa mo, pabalo. At po tangkaypin po makanyan. Bala mo kailangan balutan ng tambinging obrata mo. Bala mo kailangan ng gamat tanangan ng sablang kimutan king pisamban. Pero ali, panahon ng gugulan para kabisado ang pong abalong masalese ingobra king pisamban. Nyay kayo po kayo nung bayo-bayo kayo pa, ko tatakot. Dahil alagad, in 3 years, abering nga pong Ginoo, kulang ita. King pamayubog para tunan ng asan dala ni nga pong Ginoo king misyon. At siguro, kabang biyeta mo, bara mo, mag-aral tamo para maging epektibo ang pongay sana katamong talapagobra ni nga pong Ginoo. Anya, iretang baye, eko rigo tatakot. At agyang dati na kayo, eko tatakot.
Kasi ing biyatamon ting talasoy ni nga pong Ginoo, continuous ing pangahubog at pamanubog na kay katamo. Ing metong pong ing metong pang katakutan ko kanita ken family life. Dakal ko balo. Ano kaya nga nung aning tungkol kay pamilya? Kasi patsepo makanyan, kailangan pag-aralan mong pasibayo. Ay, dakal ko balo nga. Pero makanyan, tingwanan kay Apo Seto, diyang dakal ko balo. Bakit? Kasi, bala mo, may palinawang ka na ako. Potang mamuntukan ka. Potang susuya kayong pisamban. Mo kailangan balungan ng gana-gana. Kailangan maging all-knowing. Ikaw nga galing at biyasa ka rin gana-gana. Diyang aliway kang the brightest among, kailangan ta. At kayong pong experience ko, yung importante mong maulaga. Akit mo retang able and capable. Uling itange mo balo, ating mikibalo. O yan, yung babyanan ng apong Ginoo. Itange mo agyo, at inyang ibing apong Ginoo, bang ila, yung mikagyo kanini. Kailangan balo mo nga, siguradong ating kang akit at taong balo na. At ito mo naman yung ausaning apong Ginoo, o itong pigkaluba ng grasya, para ikasulong ng kasalpantayanan. Kini po, anong balo ko rin yung gadget sa rin, itang reng MOM. Ikay po balo ita, baling gagawan da rin O, alis kayo ni maputi ko, amang Raven. Kung matuling, O, anya kasing mister, matuling iya po Raven, Kailangan mo, alis to tamo keng kalabit ng Banal Espiritu para kalabit tada retang babyan ang akasaw tamo king obra, king pisamban. At siguradong atin, siguradong padalaya. Huling paboren, ing kayang banal na kapulungan, ing Santa Iglesia. May koy nga pong Ginoo, na yung paboren, ulila, ing pisamban. Ing Banal Espiritu, iyang mga labit para mamusan kareng dapat pusana na katungkulan kilub na ning Santa Iglesia. Ulit kaya kayo pong bayo-bayo pa kanini, korego mga takutan. Pero ngayon 436 years tana, ano kayong pagdala ng dareng minuna kay katamo, 436 years ago, nano kay itang first day ay na maging parokya yung guwagwa. Naya kay tsura, nino kaya rin, no kaya nga tsukene. At agyang after pilang years, nano nga ning pagdala na, gera, kalamidad, pandemya, atin ba pandemya kanita? Pero, at mo, distan tayo pang makatalakad. Ining miyumpisa 436 ago. At maging kasangkapan na rin, sunod-sunod na maging leader para at pa rin ni hanggang ngayon. At ngayon, 436 year na, at ko kini, at kayo, ba itang makatoka ngayon ba itang mitututukan ngayon At king palad tamo, king pamisaw-saw tamo, king saw ng Banal Espiritu, ingat tayo papaboren, ining miyumpisa 436 years ago. At king saw ng Banal Espiritu, ing apasalungan tayo. Ding PPC, siyempre ilang kayantabe, saw-saw, kasawap ng pari, para pasulan la pareng kaladwa within the parish.
At ngayon po, kaya na nga po dong siyempre go to the peripheries. The late Pope Francis yang may kaya kanya. Kanya yung BEC, yang metong programa nilang diocese. Itang ding at suking malawot kayong lugar kayong pisamban at malawot lalo kayong pisamban nga lapit tayong pisamban karela. Parandam tayo lugod na nga pong Ginoo karela kapamilya tayong pisamban. So, yung PPC la pong kayantabe ken nya agyang timoy balenye ni maragulyang parokya. Ko tatakot kasi di na ako nga pong Ginoong kasaw ng pastoral council. Nang kay pimpureng kay kami nga kakautos pilanong years sa kayong pisamban. Nang kayong complain na rin tao. O teka pa po mamalit leader, malambat na po yan eh. Kitang kaya kaming APCSF meeting, banggit na nga pundong yan. Kasi tang meto nga tang leader, 35 years na kanong susuyo. At pa may papalitan, 35 years na. Ano yung bali po, kaya kaming pare, din coordinator, naman talaga by election, by appointment la. At kaya kaming pare, nung inungayasahan mi, asandalan mi, panaligan mi, karin kami. Nya para miras yan, 35 years yung neto nga tao ngayon. Buli sabi nitang minulang paring may natin, pigkati wala ni, tatutukin pa, pigkati. Ang kaking, kasi, naman gana-gana mag-volunteer. Naman gana-gana ayasahan. Anya, ini po. So, yung PPC, yan, yung PPC, nung pilaning years si Risa, Sister Riz, pila na kang years? 13? Oh, another 13 years. Okay, but baya pong kayo, dati lang naman PFC. Kasi rin counselor rin kasap noon yung pari. So ito, pastoral, magpasul kaladwa. O na yung mo kaladwa rin at saka yung pisamban, ating properties, ating pibandyan, ating kwalta, ating koleksyon. Just imaginean mo, nung ako pong mamilang ka ng koleksyon, ako pang mag-manage kayong properties in Paris Place. Magkasahit siya niya, ating kung in Paris Place ng kayantabi, mag-manage kayong properties na ning pisamban. Baka tayo may paboren. So, tintang Paris Finance Council. So, Sister Myra, yung kay Ken, do second year pa kanya nina. Second year pa mo ating mo nga diri atay magpaumpisa po nga diri pa mo. At ako po susundo inumpisa na nga mo nga diri. At talaga naman ating directive from the Archbishop. Yang kala ni Sundumia. At kana ako po yang king diocese. Abi king pag-aralan ming importante yung Finance Council. King katamong parokya. Nya so in motto siguro, in God we trust. Pero for every collection, receipt is needed. Kailangan makaresibo. Kaya ba't yung CPC, yung CPC, ila po rin galamena ng parokya para miras ing lugod ng parokya at ing nanamang pamangailangan o sa sangsing ding karing chapels, miras kin parokya. Nyapin po rin CPC. Aneng kaipin po, atin mo namang malambat ng susuyo. Aneng kay lipat pa ka rin kamag-anak Makanyan yan pasibayo. Nung nino kasi nga sanda rin pari, ilareta. Muling ila rin maging kautos na ng Paris Priest. So, ring CPC, at kaya po ring Paris Ministries, ring Paris Ministries, ring altar servers, ring EMDC, ring LECCOM, ring Azaret or
greeters and collectors, then choir, abela po karang ministries din. Then catechetical guild, pati rin liwa pong ministries pa, kalupa na naman yung migrants, at tentang migrants kini, family and life. So rin po lang kanya-kanyang tututukan, dapat gawan kilub na ning pisamban, Santa Iglesia. So riningan ding kasaw na ning Paris Press. Okay niya, kining 436, o yan itamo nga saw tamo. Itamong makatoka, itang makaregla, para inggewa da rin minuna kaya katamo, kimit nung sipagan, tedagan, lugod, at kayapan, itamo mismo, itangining manyundo. Nyakutang, agyuta mo? Hello? Agyuta mo? Agyuta ibang pasulungan ng parokya ng ima? Siyempre, nyo rin tayong banal na espiritu, nabuklura na katamo. Ang aliwa yung sarili tang interes mo yung pauna tamo, yung kasalpantayanan, alikwan, daling minunak kaya katamo. Yung ikakayap, daling malda, yung mas manibabo, at ita miyapos, king Senado ang po, king Kongreso. Na iyaliwa tayo malimpisamban. Anong no karin kini, tunay na katang lulukuban ng banal na espiritu. Nya, nga na ng Ebanghelyo, ay itang reading, itang gospel, ay itang first reading, at makatalanga ako po. Makatalanga ako pa kin, nga na. Nako talatalanga. So itamo itanatalanga ka niyan. Itana manalbe. Kailangan involved tayo sa sarili tamo. Itamo manalbe, kailangan isangkot tayo sa sarili tamo. Kailangan ibilang tayo sa sarili tamo. King obra ng parokya, king obra ng apong Ginoo. Nya kabang pagselebram tayo ng Banal na Eucharistia, kibiblong tula at saya, at parang alam tayong ginutang Yesu Kristo, king pamanokit na banwa. At kabang parang alam tayong 436 years, ang kasalpantayanan, king penandita ini, ipangadita mo, pangadita la, rin sablang, ini mitutukan paniting bayong misyon. Baka miyata ding kaya katang parokya, king matas, aantas, ning kabanalan, pamisasan metong, at pamikakalugod, at mananasaning ingindong Birhen Maria, ima, ading patron din kaya katang miyaliwang bisitas, lagi ra katang pamilatan ning balang metong kaya katamo. Amen. Ngayon po ipasag tayong kaya katang kasalpantayanan, king Ginoo, ay mismo magtiwalaya at niyang kasalpantayanan, king balang metong kaya katamo. Nga ta sumabi, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang-lubos mayupaya. Inalang king banwa ang poniato, at ang Jesucristo ang anak ng bugtong nga ginutamo. Pengagli king upaya ning banal na espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen. Linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye. Pepay tasya banwa, makalukulok, wananing Diyos, sibpang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye ampon may nga mate. Sasalpantaya ko, king banal na espiritu, king banal na kapulungang katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasoblidang miering mete, at king bie alanangga. Amen. Kaluguran kong kapatad, King Aldo iti, ing Ginong Jesucristo, pepay tasya, King ligaya ning iba. Karin manalangin niya para kay katamo at kambetamo. Nga tamong makliskeya, o Ginoo, mabiyeka sa upan mo kami. O Ginoo, mabiyeka, saupan mo kami.
Ginoong Santa Iglesia mo, tandanin paratiming pangayatyo, lingapan ang pong sesen mula rin pamuntok na kimpamanin muna ng Papa Leo Kalabingapat at dingkya kaming kaparian, lalo na rin paring kapampangan, ang magsadya para king karelang bayong tungkulan, bangmit mong lugod ang pong katapatan dang gampanan, ing katungkulan da para king panyulong ni kayaryanin Diyos, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Ginoo, awsanda ka ang timong maya papastol mi. Lingapan ang pong sesen mingke kaming bansa, lalo na rin bayong miyalal amamuntukan, kingke kaming gobyerno. Emo paboren ing managumpe ing kalaraman, nune papanagumpen mo ing katutuan at ustisyo. Manalangin taking Ginoo. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Ginoo, binamulang kaluguran ding kalulu, ang poding magkakasakit. Lingapan ang pong sesen milasana, retang kapatad ming mililele, mitatawli ang pong mawawala. Aparandam misana karela, ing ila dake nala naman ning kawan mo, at malapit la naman king puso mo, ang timong pastulda. Manalangin tamo king Ginoo. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Ginoo, ikay burimin tukyan ang pong apusan, lingapan ang pong sesen mo kami, ikaming balayan mo ketiking guagwa, ngining pagmasusyan miya, ing kapat aralan at katlumpulot anam ng anibersaryo, ning panyatang ning kasalpantayanan. Pasiknangan mo kami king keking katapatan at lugod, bang akwami ing gambulan, palabungan, ang pong papamungan niti. Gawan mong mabiye at mabunga ing kasalpantayanan mi, at dalise ing lugod mi king balang metong, at king pamanayakaran mi king gusto, ang pong matulid. Manalangin tamo king Ginoo. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Ginoo, ikay kaya kaming biye, at pamanyubling mi, ipagkalab mo sana ka rin kapatad ming miyaw na biye, ing korona ning alanganggang kaligayan king kayarian mo, karing sablang misyonerong pari, madre, religyoso at laiko, amitatanam, may ngambol at pepamunga king kasalpantayanan, king lugar mi, manalangin tamo king Ginoo. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Yan po adwan tampo yung sarili tang kapagnasan. Ginong Yesus, gawan mong meto nga pamaytas sing biyemi, meto nga mapibabat ang panyulong king biye at lugod mo, ngenit kapilan paman. Amen.
Manalayin kay pakamalang kapatad, banting kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karing damat mo. King kapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamu at ning mabilog ng banal na kapulungan. O malugod ay pamin, ing kaluguran mong anak, ing mata sa pari, makalukluk yang alangang mabiyaking wanan mo, ban mamilatan para kay kami, pagkalaming milapit kami, kambining kapaniligan king trono ng grasya, lain kamtaning pakalulumo, itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabayakil kayo. Itas yula ng puso yun. Makatas na king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Ibig harapat dapat ang Tunepin karapat dapat at matulit, sukat at makakabos. Ing purian at pasalamatan da kakapilan man at nukarin man o Ginoo. Banalay pa, Diyos ang malugod at maganaka. Ampat ing Ginoong Yesus, aring maligaya, at migtagumpay laban king kasalanan at kamatayan, paypaytas sa banwa, busaling kapagmulalan ding anghel, at karinya, ing talapamilatan daring tao harapan ng Diyos, at ukom na ning yato at ginura ding sablang Ginoo. Para dumayo king kaya kaming kalukan, nuneban at danana kaming kapanaligan, kaming galamena, king misan aldoto kay kami kaya karimbanwa, ano karinemig pasiuna, yang buntok at pigmulan mi. Inyas at maglapo king tulang daralanan iting Paskwa, ring sablang tao king mabilog ayato magsayala, antimurin ding sablang upaya at ang heling banwa, daralil laking ligaya mo alang toknang ngamingan pupuri. Ikapin, ing banaloy pa, ika, ing sibol, ing sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog ming espiritu mo, antimayin titipang ambon, kareting ayin mi, ban pabanalanala, at para kaya kami gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. At tatandaan mi pa, kanitang beng mi pagtaksilan niya, at bay na kusang lubdinaon, ing biyena, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamata nakat pinuri, pira sa din mangiti ka ring disipulo ng ana, kuwanin iti kay ngan at mangan kay kaniti, uling itiing katawan ko, amidawon para kay kayo.
Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasbay pe pasalamatan akat pinuri, dinwang iti ka ring disipulo nang hanap. Kung iti kaingan at minom kay kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, hing daya ning bay talang hanggang tipan, ami bubu para kaya para kari sablang tao. Ban kanita mi patawaran na ring kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Ining gaganakan mi mapamakadulungib pa, ing kamatayan, ating pangasubli ng mebye. Darang may kaiting tinapi, ning biya, ting kalis, ting kaligtasan. Laiming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo keka. Di kaming ansanang misilusulu, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kaming antimong metong, ning banal espiritu. Ganakan meoy pa ing banal kapulungan mo makalaganap king meto yatu, bang miganapeking lugod. Kambe ng Leo ing papami, at Florentino ing kaya kaming arsobispo, ding sablang pari, diakono relihiyoso, ding sablang susuyo king banal kapulungan mo, ating familyang inaus mong marapkeka. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepainawa, king pihong kapaanayan, ning pangasubling mebye, king pakalulu mo, idala mula ding sablang mayang na biye ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gaawan mo kami ang karapat dapat magkamit king bielanganga. Ban kambianing nuna vireng Maria, ing induning Diyos, kambian ng San Jose ing esposo na, kambianing nuna apostola ding maligayang martires, at ding sablang banal na mibibiyay kalugod-lugod kaya king kabanding panahon. Apur yan ang po nga paligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan kambian at kaya, kagum ning banal espiritu sablang parangal at ligaya keka. O Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king halangangga. Mapamintuking aman, italapangabo sa bibuking banalang turu, nga tamangining manghangas manalangin.
O Diyos, sa ipamig ginaming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan na lakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo, ay mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nanimpansinan mi ing kasalpantian ng banal, kapulungan mo, laiming pamayapan at pisan metungan, agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman, tabi sana, kapilan man kay kayo. At kaya kanti mo. Ngeni, pakita mo'y misasan metong tamo, king kapayapan, kapayapan. Ning malugod at mga nakatamang Ginoo, ing kordero ning Diyos, minalako king kasalanan ning yato, nuan tang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ubi caritas et amor Deus ibi est, Deus ibi est. Ubi caritas et amor Deus ibi est, Deus ibi est.
Manalangin tamo. Oy pa, kaniting Eucharistia, tatakman ming dibinong biyay pagkalubmuking yato. Sa panmuking tuking mit mong lugod kang Kristo, painturo king bialanganga. Anong nuya ginoo, manggamang king alanganga. King rito ning pami talaga, karing talasuyo ning parokya. Loklok na papores sa bla. Ring Parish Finance Council, Coordinator, Myra Reyes. Vice Coordinators, Juan Alberto Miranda, Marvin Kayanan. Treasurer, Crisette May Angeles. Auditor, Marieta Garcia. Church Temporalities Advisor, Rolando Bacani. Property Custodian, Alfredo Angeles Jr. Church Heritage, Jose Calma. Construction Committee Chairman, Jose Calma. Church Heritage, Maria Angelica Maglaki. Disaster Response Committee, Alfred Jones Jr. Disaster Response Treasurer, Leonila Fernando. Social Funds Coordinator, Teresita Songko. Catechetical Apostolate, Helen Limson. Tulong Mo Bukasyon Co. Foundation Chairman, Paulo Velasquez. Guagua Immaculate Conception Parish Foundation, Maria Teresa Lomboy. Legal Counsels, Michelle Bernardo, Jessa Ramirez. Members, Andrea Evelina Velasquez, Edita Sazon. Ring Parish Pastoral Council, Coordinator, Clarissa Brigida Velez. Vice Coordinator, Maria Angelica Maglaki. Secretary, Aurora Rivera. Treasurer, Maria Teresa Mabanta. Auditor, Edelina Goseco. Liturgy, Lian Kiefer Samson. Formation, Maria Locasia Belnas. Service, Eileen Carrion. Ecclesial Relations Officers, Art Joshpin Baltazar. Basic Ecclesial Community Coordinator, Arlene Chonko. Migrants Desk Coordinator, Rose Clary Feliciano. Bible Apostolate, All Couples for Christ, Ricardo Bacani. Family and Life Ministry, o Pre-Cana, June and Estrelita Gatbonton. Ring Parish Pastoral Youth Council, Coordinator, Jemar Mendoza. Vice Coordinator, Adrian Kyle Manalo. Secretary, Ezekiel Ordonio. Treasurer, Crisan Gabriel Bergosa. Auditor, Amira Lynn Laureta. Liturgy, James Kyle Arceo. Formation, Faith Mary Vidor. Service, Lucy Ana Nicole Puno. Andrea Timbol. Ring Chapel Pastoral Council. Chapel Pastoral Council ng Santa Filomena, apanimuna ng Maria Socorro Sunglaw. Chapel Pastoral Council ng LM Subdivision, apanimuna ng Michael Maglangki. Chapel Pastoral Council ng San Rafael, apanimuna ng Milagros Umlas. Chapel Pastoral Council ng San Nicolas, apanimuna ng Michelle Layog. Chapel Pastoral Council ng San Roque, apanimuna ng Hermenegilda Bravo. Chapel Pastoral Council ng San Matias, apanimuna ng Jesusina Besoro. Chapel Pastoral Council ng San Pedro, apanimuna ng Rosana Pineda. Chapel Pastoral Council ng Sitio Divine Mercy, apanimuna ng Michelle Abuan.
Chapel Pastoral Council ning Bangkal, apanimuna ng Marcelina Enriquez. Chapel Pastoral Council ning Sitio Fatima, apanimuna ng Amelia Cruz. Chapel Pastoral Council ning Santo Cristo, apanimuna ng Maria Locasia Belnas. Ating Chapel Pastoral Council ning Santo Niño, apanimuna ng Maria Teresa Inlong. Kaluguran kong kapatad, ikay ding may presinta at may piliban, maging kayantabe at kasaw, at maging talapan may kausukan, dikil king kasalpantianan, ketiking parokya de la Inmaculada Concepcion de Guagua. King harapan ng Diyos at iting kapulungan, adwan kong ini kaya kayong pasyaging kaya kong pangako ning katapatan at pamagtagulaling king kasuywan. Pamagtagulaling king kasuywan, itamuan po. Ginoong Hesukristo, harapan mo king Santisimo Sakramento, at ning kekang balayan, babayo mingeni, ing pamagtagulaling king kaming sarili, king kasuywan keka, at king kekang Santa Iglesia. Tanggapan mo sa po ing kekeng pamidaon sarili, kagiwan at panahon, itingan ibat mo rin king kekang kayapan. Ilugod mo sa po kami, ing gasyang luguranda ka, kinigit king sabla, ban kalupa ning nanguan mong hindu, ing kaya kaming ima, makatao kaming parati king lubnat kaburian ning ipa, makapakibat king kayang tangka, ani ko, talasuyo ning Ginoo. Amen. Talakatangan po, manalangin, talakad, talakatan. Manalangin tamo. Oy paming at sibanwa, pinili mo kayong maging pakamalang mong balayan, at tinipon mo kaming may biyebe kilobniting parokya. Ikatula mo sa ing sablaming pamagmalasakit, pamaglugod, at pamanyuyo, kekeng pamanyamba, kararaptanan tamano. Ipabal mo yung kekang bendisyon, kreting galamet, talasuy ning kekang parokya, at ipait mong ikatula mula. Antabay mo yung karilang pangimut, king sala ning kekang espiritu, at sa pamong magobra para king kekang karangal at ikaligaya, para king kasablala ning kabilugan mong balayan. Ipapupurya milagyo mo, manggaman king alanganga. Amen. Loklok tamo po. Kapabaluan po, mumuna katlong Domingo na ning bulan ngeni, atin tamo pong second collection para King World Communication Sunday at Opus Sancti Petri. Kadwa, anting kapag masusyan tamo king bulan ning Indong Virgen Maria, ngening Flores de Mayo, imbis na sampagaling ingidawan tamo king Virgen, ingidawan tamo malyaring sabon pamipi, sabon pandilo, at aliwang gamit kalinisan, kalupaning toothbrush. Deti idake tala karing kaparokya tamong magkasakit. Malyari talang ibiedeti king opisina ning parokya o king harapaning Virgen ning Fatima, king harap ning sanktuaryo. Katataluan po, ini po ing pamituki-tuki para king organisadong picture taking kay batnaning kaya katamong kapag masusyan. Mumuna ring Executive Committee ng PPC, PFC at PYC, kadwa ring balang Chapel Pastoral Council, at katataliwan ring balang organisasyon. Dakal pong salamat. At matula ko pong pabalita kaya kayo
then tutuki pong maging Hermana Mayora, Hermana Mayor, king kaya katang daratang nga piyesta, kaniting year 2026, king kaya katamo pong Presidente king kaya katang Foundation, king Guagua Immaculate Conception Paris Foundation, Doktora Maria Teresa Rosario Lomboy. Ating pong kayantabi na, Vice Hermano, Engineer Jose David Calma Jr., Brother June. Talagang may announce na kayo na kayo mo kumakayurong. So, thank you. Thank you, King Pama Nanguda ring mani muna King Kakatang Foundation. Sige. Naning kahit kanina yun. Naning yun. Saan yun? Alakad tamo po. Regina Celi, leitare, alleluia. Quiem meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dicit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Ang Bible Tolling Benediction, siyempre salamat po. Karing maging kayantabi tamo kining altar, din kayabe kong ministers, Father Jonathan Raven Season, palagi tayo pong kayabe kini. At iba't siya pa po keng bulubundukin ng Villa Maria, karing Kimporak, Reverend Alan Paul Mariano. Thank you. Ordination na po keng presbyterio keng June 23, nanong oras? 9 a.m. Kita po keng Bitas Arayat, tsaka punta lang tayo ang kanita na June 23, 9 a.m. Bitas Arayat. Okay, sige po. Ang Ginoo, mantabi kaya kayo. At kaya kan timuri. At bendisinan ako ng Diyos, sa lubos mayupaya, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. mayari ng kakatang kapag masusyan, o mayatana, sundo tayo, emisyon penibala ng Ginoo kaya katamo. Salamat, King Diyos. Bing ng Diyos kaya kayo po, dakan pong salamat. Happy 436th anniversary. Pasibayo po, na ing Executive Committee